Unong Aikitin ke National People Party Youth Wing ubadairu UMDC karam rajerngam ba bajop pongrum ulapan pau ke jenglongo ba hakajing soy lapan I beladep ailut ya kepisa kaba utra jaka uba nolip lengdo ulong badang yo tang sipeulak nakalai peusan lak banthit ya kejaka ha jakrem makurwat kabaha Pasar West Khasi Hill District kani kecing thit jaka jongga ke HDC sha jakrem kadai ha kesipeus na manchwa Handrai kalapan sa lango yangi ki MDC ki bawan thamai namar kene kepisa ki balapan lut kadai ki jong upai ba ulong bah kene ke jengelap election MP Lok Sabha kene ke jeng yathit jaka ke HDC ha jakrem kalapa pathai hadin ba presiden ka Voice of the People Party VPP ba Aden Milar Basai Mod ula ujor jahar yaw ba don kupar sumer UMDC berim ke umsning konsensi bat uba sumeru ula ujor kala dak jahar uba bajop ulong bah kato kakon kabakila dep yasoy layo iro ia kajing soy kitra jaka bakila yo ya kepisa baro Handrai kabalango ba utra jaka uklem aya ke HDC bahkan pendongkam namar uyo tangkumba sipeulak ayai ngas ngolongo bah kisipeus na manchwa kumno ke HDC hapo kecingram jong ba Aden Basai Mod kilet tit jaka hakador lai spa square foot ha jakrem kabashongdor lai peusan lak kaba katwe 1000 square feet tam kajaka ulong uba bajop ulong ba kene kecing ya keno kan sapa perthai hadin bagi polit kilo tokit batlap ya kecing sisa mano balek bakla syu ole petip ba ke HDC kayok pat da kawai kajaka hamau kerwat kabakitra jaka kila asnya ba Handrai kajaka baladep thit da ke HDC nau ba nolip longdo kam sempat yo pendengkam namar ba kuno bompat yo lut ya kepisah